Bia Kamal ka Nuer online TV kajan gwasame ngot kan kono ka Läär banaling mi jirama jidit kajan channel me gore jin be nyagane de kokien ka bi subscribe ko bi Läär kono banu ngotone nas bi ka kula lingi agwa en Läär banaling jan gwasame chala dene duel wal me balat gwa sana kuma so Sudan a dueltin ka kwi pola poindien ne rekond la jingoni rewe ke sa Sudan gwa dan kana dueltin chala do de duel wal de latin wana ka Läär banling chala no kan politician tin lat ka parliament ka kwil luakan bor rewe ka juba mala dole kume ka tin gar ka so Sudan tin chikana la no bikarodian lat duel wal re duel en bor ba je lat de clinic en duel wala mo ba la dungam peace ni karodian chala re duel gwasan right katin ka kwi pola point re we ka sa Sudan chala daram en la alert kwar lari re luakan bor mishale nomia somas eno nime kwala tok tela do mi charial ka kuma sa Sudan ka kwi pola point ka nastin let ka kwi kuma sa Sudan ka nastin te re luakan bor mishale ke no agas aus en shega mo aram kel kaspele mayo madam nomia chala madam nomia shela no ba surbil realeka mi ambulance mi bere ki Justin je kare dole gwada dan na re dole tin komite karami she dual ki che pone mo ke joyi baje chunang dol wal tiak ni re luagan bor chela no endol wala mo balat ke queen ne ten la ngoni re luagan bor ko chiran poinde bile jaga jen joyitin baje chu moch ka wal tiak anamo shelaten madam speaker kaspele mayo gwada dana dol natin ka luagan bor chela do ngai korikte chi tok te kon to kon kanas tlarana tes ka joyi mi shangach eno to poinde ka mi she chu ke ka mi bed poinde kana da to dumula ja ngai ka dong de pangin de ka churiala ka ngot kana network ke kare ka mo kana network chela en joyi ndanan kebne to ngwana long chede ka mishal ke diabetes ka re which ke gwaz dan natin kana blood pressure ko kan jwal sin kan jwada kona kap ko ne tiji didba moy kana karik kan jwaza to jelaro kan jwatan kontin je ka beje long re which ka sa Sudan ne din kon de la lan ngoni che ko lado to de duel walde jelat ka MPs kin de kon let ka parliament che ko la riba ka transitional legislative assembly mishal ke jema nunu kumba shela dun wonene janesha ambulance ba charger aleka kacha gorbo to ba yoba ba kare aleka ke cha yo cha aleka mi ba tin pai kon kelinga ta ka kwidol wal ki clinic ba ka jato wano to shela chinunu jela no tidial ba ka jakatek ka gas aus ke luagan bor ka kwi pola point ka kwi ngoni re luagan bor enamo mi chalat kwa tiji mena lingane misha kutuogono shiga teka dulwal ray luagan bormo kiaga saus ngum go yene kana sin kon le wini shiga jingwoni ki kwara kon la politician ngai kon teken ga ter kamniken kasha na sin teka ter yeken be bas ka do mi kuskene shigwano de ran ro do wiya gor dul walle karwade ko dong de ji jaga jawo to bijin rami baji chutri den gwasmo ka jano dong tirik tigatin kam cho to go dong te ka gang de to kam ken charan chaje de moy karek na me tini jen opinion jen kaya kwa shirkuno kon pingwa samo kwa ke gor guyene di de der go de kum der te ke dul wale re agasaus ki ngum guyene ka ki politika ki political litin ki politika dana to ki tasman to re we ka South Sudan de yen guje ngum bu to ki ka cherte gu ngamo de to ka gwasan be ko mi guje bar de re guje de ngum guje o to de lar ke jen kuchimo eno lat ka dol wal re agasaus ki luagam borna la do la kalat keten ka ngi korik kon to re ke South Sudan ene me jen le dan yen nga jen gwas mi jiram jidit ke channel gore jen be subscribe ko gore be jen be nyabo ne ko ken biata kamal